ngokomkhandlu waseJozini yesithola ama-application amaningi kakhulu ey'nganeni zenu lezi eniy'khiqizile ekufanele zihambe ziye emayunivesithi ziyofuna iy'khala ziyayithola iy'khala ezinye bese kuthiwa phela khokha kwi-registration fee ayisekho manje angeke ngithi bengiqala ngoba ngiyaqala ukomela ngithe ngene ofisi umqondisi waney'ngane eziwu-5 ezenza imedicine bese zenza unyaka wesine ebese kumele zibuye zize emakhaya zizohlala phansi ngenxa yokuthi u-NSFAS awuyikhokhelayo ngoba kunenkinga lapha ku-NSFAS siyacela umqondisi njengoba nikhiqiza nje kanje nikhiqizelise ingane zohlala emakhaya ngabiza u-MM nabo abazali nabazali yes imali ayikho emkhandlwini usebenzayo hambani bona ukuthi ikuphi esikuyekayo ikuphi asiprioritize imali inhloso yokuba semkhandlwini yini ukuqala angisho umasipala abakhandlela ukuthi kusize umphakathi so if usufikile umphakathi usithemba nokugcina umasipala ungasasizakali bolithatha kulithela sikwazi ukubikho khona ingane dikweleta 145,000 khona dikweleta 129,000 94,000 70 something thousand sikwazi ukuxhumana nezikole sayicommunity ey'nganeni ey'ntathu ukuthi sizoyikhokha le mali simphande ngicela niyethise bazemukela iy'kole ey'mbili ithe yasule commitment sidinga i-proof of payment sabona ukuhlubile kwasikhokha ukuthi siyikhokhe imali engango-197,000 sisingane sithole ama-application of 810 while thina sibhajele 1,150,000 esasithi siyibeke ukuthi sibekele iy'ngane for ama-registration siphindile nakuzo zikhona iy'ngane ey'koleni ey'kwazile ukuthi siyincwadi eshoyo ukuthi ayikhomithi uzokhokhela zikhona ezinye iy'kole ey'the phasi nayo sifuna ne-proof of payment engicabanga ukuthi-ke njengamanje siney'ngane eziwu-159 esiyi-aprovile ukuthi sizayikhokhela ezimafana ukube sake sacabanga ngeyindlela ngibonga umthisha omkhulu wala ekhaya osithole ndawo usohlanganyela nothisha nebonke abazimele ngoba mhlawumbe kube silanda ithele ngabe sikhokha imiliyoni lo